Trenutno u privremenoj COVID-19 bolnici Beogradska arena se nalazi na bolničkom lečenju 311 pacijenata. U toku jučerašnjeg dana smo imali 23 prijema, 23 otpusta, 3 pacijenta su se pogoršala i morala su da budu premeštena u jedinicu intenzivne nege drugih COVID-19 bolnica. Najmlađi pacijent trenutno ima 21 godinu, znači 2000. godište. Najstari pacijent trenutno 84 godine, mada nam je najmlađi pacijent imao 17 godina, najstari pacijent 94 godine i oba pacijenta su otpuštena, oporavljena na dalje kućno lečenje. Ja bih na kraju napomenuo da bez obzira što se zadnjih dana beleži mali pad prijema pacijenata, pre samo nedelju dana naši kapaciteti su bili popunjeni skoro 100% i tražilo se uvek mesto više. Sada imamo nešto manji dnevni prijem pacijenata. Ovo je sada prilika da svi mi do kraja ostanemo istrajni, da sprovodimo i dalje propisane protivepidemijske mere, da obavimo vakcinaciju što uspešnije i do kraja, kako bismo konačno ovu epidemiju i pandemiju u našoj zemlji kontrolisali i priveli kraju. Apel za građane, još malo strpljenja, još malo upornosti.